Karcinom dojke je najčešće maligna bolest kod žena, vodeći uzrok umiranja među malignim bolestima i vodeći uzrok prevremene smrti kod žena. Otkriva se najčešće u odmakloj fazi i, nažalost, incidenca, odnosno broj novo obolelih i broj umrlih od karcinoma dojke je iz godine u godinu se povećava. Zato ova bolest ima predstavlja značajan socijalno-zdravstveni problem i prema poslednjim zapravo podacima, epidemiološkim podacima, godišnje od maligne bolesti, odnosno od karcinoma dojki, oboli 4000 žena godišnje. I ono što je značajno je takođe da učestalost obolevanja od ove bolesti raste sa godinama. I to rast se zapaža, naročito nagli rast od 35. do 40. godine. Pre 20. godine ova bolest je izuzetno retka, a posle 40. postoji trend kontinuiranog povećanja obolelih žena do 80. godine. Nažalost, nijednom merom nije moguće sprečiti nastanak karcinoma dojke, nijednom merom, metodom. Znači, govori da praktično primarna prevencija protiv ove bolesti ne postoji. Zato sve mere države, društva treba biti usmerene u pravcu sekundarne prevencije koja podrazumeva zapravo rano otkrivanje bolesti. I rano otkrivanje bolesti se postiže preventivnim pregledima i metodama skrininga. Skrining podrazumeva organizovani skrining, njega najčešće sprovodi država i organizovan skrining podrazumeva pregled odgovarajuće populacije, unapred zadane populacije žena koje su uglavnom zdrave, određenog uzrasnog doba i na njima se sprovodi jedan skrining test. U slučaju karcinoma dojke skrining test je mamografija koja se prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, odnosno prema Evropskoj uniji pravilima, se sprovodi od 50. do 69. godine života i sprovodi se na 2 do 3 godine. To podrazumeva žene sa prosečnim rizikom od karcinoma. Ukoliko je potrebno da se skrining radi kod mlađih žena u periodu od 40 do 49. onda taj skrining program treba da bude češći i da se sprovodi na godinu i po dana. Cilj svih ovih preventivnih pregleda, odnosno skrininga, je zapravo rano otkrivanje bolesti, jer se na taj način bolest otkrivena u ranom stadijumu najbolje leči. Postoje velike šanse za kontrolom bolesti, odnosno za izlečenje. Cilj preventivnih pregleda je zapravo otkriti tumor što manje veličine, jer se smatra da je dijagnostičko-preventivni neuspeh ukoliko otkrijemo tumor veći od 2 cm. Znači, cilj je da on bude što manjih dimenzija, jer tada prognoza je zapravo bolja.